Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair tu la rem sangral te. President Ramnath Kovind ziak le chair thiam tamlama Mizoram churam chunga aber ani thei ati. Mara Autonomous District Council in Klan vote thak tlong takani mekani a hriat thei chana vote za somriat pakhat point pasari pali atla. Mizoram Presbyterian Commission Hnuai Christian Thalai Paul General Conference voice samnga pakwana juzan in hian golosip dia konfila tan ani don. Europe ram pathum to azin Prime Minister Narendra Modi a chuan voin khan Delhi a lo let le. President Ramnath Kovind and Mizoram chu ziak le chiar thiam tamlama ram chunga aber ani theiati. Voina Mizoram University Convocation voice som parukna aman puina he thui soin President chuan Mizoram chu aborok athle atia khopui chunga polio theikal tu den a tul lova horn an met ngai lo tele traffic system mumal taka omchungai sanamati thule plastic mang to lo tura inzirte na po thati thu soyani. President hian Mizoram University Zirlai Aizawl somne na gold medal hlana Governor Puhari Babu Kambam Party and PhD Mutharmi somne na loman hlanin lekhabuziak tu pali ne na Chief Minister Puzaram Thangan Book Prize Award ahlan bokani. President Kovind chuan voina gold medal dong tu mi somthum pariat zinga meichia somni pathum lai an teljoro piati thu soin zona lam le mecha den mun choi kan konga thilchin chiatlak takani tia Mizoram University po fakin researcher thanem tak an nei chu thati thu soya an campus chuan ma sanga zirna tak tak te asia chhuati rani ati. NEP 2020 Thil Tumber research-based education te skill development entrepreneurship le vocational education te ni thu po tar langin hemi huanga hian MZ iwin malana thui tak akal pui to a Department of Science and Technology Government of India nen thokhowa incubation center pathum lai MZ iwin adin chumason na chatakani atia abikin Mizoram thalai te manikut kya ezona din tumle midang te tan na siam tum te tan in ta siam na le inzirti na mun tangkai tak ani chhodo na ni ati. President Ramnath Kovind chuan tun nai Governor Puhari Babu Kambam Party an MZUT changtona tur project chemoi bel cha somrok noi somthum pakhat EWS ki mahonta khan nakin loka MZU le Mizoram zerna sang jok te University thale hlun jok te tlukpuya ala siam do na ni atibok. Hehuna hian Governor Puhari Babu Kambam Party Chief Rector of Mizoram University te Chief Minister Puzaram Thanga Hovin Speaker Pularina Sailo Lok Sabha MP Pusil Rosanga Agriculture Minister Pusilarin Sanga INPR Minister Pularwat Kimate Deputy Speaker Pularin Oma Chief Secretary Dr. Renu Sharma DGP DC Shrivastava le Sorkar Poimo Dangte Antelani Zankhandriak Turin President Ramnath Kovind hian voin khan Mizoram ron tloa lengpui airport da Home Minister Pulal Cham lian nan lodong songin President hian Thwampui helipad apan ngala Thwampui helipad da Governor Puhari Babu Kambam Party le Chief Minister Puzaram Thanga ten an lo muaka heta tang hian Raj Bhavan panin Mizoram University Convocation voice om parukna ahman puyani. Kolasipa District Level Committee on African Swine Fever and Other Transboundary Animal Diseases to Kolasip DC Pujon LT Sang Hovin Voin Khan and Chokoma African Swine Fever le Rannat na Ramrikal Tlanga Inkaider Te Shang Shang Venatur Amhala Dan Tur and Soy Hovani Pujon LT Sang a John African Swine Fever to Shileng Ven How Tak Takanya Wangin Department Shang Shang Tenen to Home Nat Nate Chun Zom Zela Poimo to Soy DVO Dr. Engkong Changte Tarlan Danin African Swine Fever Shi in Mizoram Chil Nuwa Kolasipa Shi Wanga Thi Vok Za Somnga Pariata Omtoa District Dangne na Kaikin so that Lember Polani to Soya Hemi Wang Hian He Shi Wanga Mizorama Voksa in Dailona Avanga Harsan Om Tate Sut Kedani Tainan Kolasip Districts Apoimo Let Ya Soibok DVO chuan kumsani somni pani chunga ASF wanga vokthirin hlela tanga sample pariat endik chu a negative vek thu soya chuti rol chon ma chitanga me sani somni pani chunga vokthi zathum som pakwa omchu classical swine fever shi wanga ni thei thu atar langani. Mara Autonomous District Council in Klan vote thak tlong takani mekani a hriat thei chena vote za samriat pakhat point pasari paliatla MADC MDC thanatura vote thak tu kindar sari tangkhan tlong takani ni a vote atla thatha khat hle a chanhudar khat
thleng khan vote za somnga item atlatoa polling station then khada changin report don alani lawani in than vote thla ka hian harsana lian tham thlenga omlova maisa polling station a EVM ro chu athat lo wangin thla ka ni a report kim chang nga me ka ni longtlai DC Dr Andrew H Manal dikachuan khwale tui dik tak ni loten Aadhaar card an nei lo nan sarkar afim khur hlet tiasoi voina longtlai AIR correspondent lan khataral te in khwale tui dik tak ni loten Aadhaar card nei tum anom thei chungchang zona changin longtlai DC chuan Aadhaar card chu India khwale tui dik tak te ne da lo chuan pek chhuat thei ani lo ti soin thoktu te po afim khur zwal tura an ni sil thu soya Aadhaar card siam chungchang a sarkar afim khur hle ani ati Don't ration card le other number it hunzamangai wangte PM Kisan na changa chanpuina don chungchang le thil dangdanga other card mamona anasa zwala don din huna longtlai district other card siam to le update le card siam that chu awain noi ni achuang to ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puanani Zanindar Sadia hian Mizoram Presbyterian Kaushan Noi Christian Thalai Pol KTP General Conference Boy Samnga Pakwana chu Korosip dia konfila chanani dona Voin tlaidar nga le achan ve thleng khan palai in ziak lut sanga chathum samkua panga antling to a kong laka thang mek zanena korosip thleng tur me engamazat anla ombok nia thudonani Shria Thejana KTP General Conference palai zinga kong laka harsana to kanam lawa daruk le achan ve tang hian zai hona ne ninga hemen hu hian palai lom na inkhom chanani nga he huni Central KTP leader Reverend Balan Monpia khyang te na kai shwa yang Synod Executive Secretary in charge KTP in Kumpuan Tupui Hlan na anayanga Synod Secretary in Music Video atlang zer nuwa Synod Moderator in Pathian tucha asoyang Germany, Denmark le France lo azin Prime Minister Narendra Modi chu voin khan delia alolet le to a Germany a hian German Chancellor Olaf Scholz ne rampani chungchanga imbian an nei ba ka India Germany intergovernmental consultations voi rukna an kai shwai du nani Denmark India Nordic Summit voi ni na Copenhagen na ya pomodi he tela Denmark Prime Minister baka summit telve Norway Sweden le Finland Prime Minister te imbian na hlotling takani puya Denmark lalnu Queen Margaret patni na ne nanin kombo Prime Minister here in Paris port la in France President Emmanuel Macron nen rampani in kungkai na chungchang an soidu nani Jammu and Kashmir Union Territory Assembly Bill Thendan Tur Boy Pui to Delimitation Commission chuan anat anna thokzovin voin khan delimitation order anti chuaka Assembly Bill somkwa oma bill somli pathum chu Jammu biala omin abak somli pasari chu Kashmir biala omdo nani Political party ayo te baka pol sang ayo tu te biak ronani nuwa Assembly constituency pakwa chu scheduled tribe tan zuania Jammu biala paruk Kashmir Valley seat thum hawani Jammu and Kashmir Assembly seat theiza thi kumsanga zakwa somwa panga khan kumsanga zakwa somriat pakhat chiar pui be chanin bitli ania Parliament seat nga a omani Delimitation Commission is Sarkar lai pui denani a Justice retired Ranjana Prakash Desai and Kai Struayin Chief Election Commissioner Sushil Chandra le Jammu and Kashmir State Election Commissioner KK Sharma tanen Assembly Bill Shandan Tur New Delhi antifela Gazette po win ve khan ti chwa ani European Union EU chon Ukraine chungchang wanga Russia shek bel na tur rodna siam te apuanga hengzinga hian Russia atanga tuel theilak ti to protna atelani EU President Soidanin Russia hne na changa Europe ram ten tuel theithit film lo an lei chin chu tharuk chunga ti to vek tumani a energy production sanglak lu te po komin kum to ma in ti to vek tumani heng rodna te EU ambassador tenan pompui ma sakanga ya na reilo ten nuwa ti felani rinani Chanchin ti top na tlang pui President Puramnath Kovind ziak le chiar thiam tamlama Mizoram churam chunga aber ani thei ati Mara Autonomous District Council in Khan vote thak lon takani mekani a hriat thechina vote za somriat pakhat point pasari pali atla Mizoram Presbyterian Kaushan Noya Christian Thalai Pol General Conference voi somnga pakwana chu zanin hian korosip dia konfila chanani don Europe ram pathum to azin Prime Minister Narendra Modi chu voin khan delia alolet le ta chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani